Ubak Preston song sembut Menteri Rang Ba ke jelah, mata ke singi ulalik man pli pat ba ya ke wei ke surok, bat ru ke jingking ke balapan ya sok ya ke shnong sai sning, damli sya ke shnong sning. Ya ke tiga surok bat ke jingking latiling ba ke skim, Rural Infrastructures Development Fund, RIDF jongkan nabat, ha ke ba ke jinglot, ha ke batai ya ke tiga surok, bat ke jingking ke lapoi hadu R. Prabhuk lor tengka. Hadian bala play ya ketika surok bat jingking la penlongi ke jingalang hambadan shinong semu bat ki belai don lang ha ketika sngi ki kentup yo bat Jason S Maulong MLA ka sning ka kong Magdalene S Maulong MDC o Arpit Opada DC Riboy District o ba Rempang Kharkongor Executive Engineer PWD sning lembat kiwe pan. Tekum kita ki jingmot. Ki bangi ki jat berneu jungi teng-teng. Gua iyo elut nak leh kerja. Dia kebai malu. Pangkun pangkuyung kle ningan leh ciba Jason. Pangkun hok mau malan ningan leh ciba Jason. Nomor bayi Jason idon dengan mesin dan tahu bisa. Kalau mau kata, long mau bisa kata. Hantam belajar election dia ini negara long super keren. Ladim angin si ongi hei kabut imai. Mangi bukli dak kuat penjom election detingnya. Pan berusis pak hamai raspak. Yo na dah leto. Na tu om bro de nok tu. Reto de tajupi. Awak eta. Tapi kung kita ki banakwa ban ai jingkayan. Token mau tangkawe. Ban jet ia ki nong nikmat ki MLA ki MDC ki MP. Kemau hakawe. Kebakom san bakin warna ia kan ke ngredia. Bakin warna ka umbam kumdi. Kin warna ia ki dor bar hall. Kinwarna ia ka jaka ka pakka banilaka di kon sama. Bat kinirap lemro bat kentiu ia ka lain jo ka jingnan mi jingsta. Leng bakif kim ki bakher. Kata ka de ka kam jongi ki nomikmat. Bat ka bakhado ka bakhamdon kam kolong bangin thau ai hapo assembly. Ngrei yang ka juk ka jungi kam lok buta. Jet ya ki MDC ki MLA kalong bakin syakri ya kayin joma. Telawai oke. Bakin long ki pa joma. Lane bakin long ki keme joma. Ngong epis mo ba ki het ki baret. De ban penrung ha ka jabe ge jomi. Baka juk jomi ka juk jom ka jinan ge jingsta. Habangi jet iya ki nong nikmat. Ki MLA ki bawan kru hayeng jonga. Ha office jonga. Nama ki jingot kam ki babon serta halaki jong di konstituensi. Nilai persyang sisa kada. Nedang bun ba. Ki benda ke bengin parlapannya. Tegai ka bangomot panong yepi ki nong snong. Jong kaum saks ding dorbar pelun. Kentuk hantam ya kinosong snong joko smu. Snobha wat junget be ya kikbuar lamle. Namar ba kata kan ya lambakla ya kajing mut kejing berkat jom. Namla bantuet ya kawai kejing jia. Kaba hata tu kapur barang jur bah kani ka pandemik lani kani ka klam ha wa arajar arpo man kejanit nga ay mga ka press conference ban pentip pang kanungot nanta kibawan na po na bar jo bejela jo mi kanungot kanus bangot bejiwan thai Te hakawe ke janmit
Don iwe lo kami bapun na. Yung ko ba prestun. Pi aja kasa yang ihante ke Sauli. Kabagi ong ka Corona Care Center. Ani kiti jabo ka kamera dati ka palat. Ka kamera ka ba jabo ka bamlong ma tengi sia tia jibo. Ngom kisa kan mo da kamera ngasa marwe. Tengok ong ye pimut ban ong bangan pak mangari dokter jo namo. Ba berkhoi je ka kamera. Haba pi subam tia. Ni perbiang mengina sedong. Pi lama berkhoi le mo pi. Mari keren mengantar nabi ngapi baru media yang batal keren kor pelan baru perstun. Tenlei haka bakadu ki komen ki balai puja. Lengan ong yapi nga ong yaki dak kabobulong Malaysia. Ngila penbiang yapi kabang kadi kajaga sum kajaga tia. Semua bahasa ia terhilang bagi ke surga. Hanata ka mobile na mga job. Hanawan sim nga takapisa. Pinyo arlak tingka. Tambah pihak siyo santo hajar. Anadep siyo santo hajar. Ngiyo siyo ikat takapun. Kajing siya sok. Kipat ba nongsong senong jo gejala ke jangi kepala. Tengah nak keli le balai ke dia pun dia. Kada kolong dekan nak kawai. Berkata kolong. Bangi kamget yaki kubur lamle. Klem dawat ia ke jin sisa. Ban ia kaba. Nisngap ia ka kubur kaba sisa. Dekata kaba kolong mama ong epi. Ba nga itumbangin nang hiar ay kabang dia. Ubat Jason mo menen malajan election ngaruh ngakuak bantong bijat balajan ka election. Kia persyang ban kawang fi. Kia persyang banwat kila kelenti kubno ban wakja. Namar katkam jongka MDA government kalakren kamjam. Ban ya katim. Berkat mapim nasyuk ia kasan hajar telur tingkatan nak kalian kesurok kabangila pelut. Mikan katakan maulai bypass bakahir kendiat ke kendeu. Kiong lah bamlut brosau hajar san hajar telur. Don norit. Berkat itu kata hajar. Sispa tingkat don jingduna. Di kampang nur ia kata. Bagi yang asan hajar telur tengkak. Nah ini nak keluar kita disenjuk jinom secar senong beriuh neutret. Ini kiong nging lai serkai ite ngisme. Nakwa ban persyai hane wajute waju smet. Upreston udah breu bertip breu diplay. Barok mangi kide ki breu bertip breu diplay. Dan basngau bahada persyong nomrin siwa bapinget yaki kubur tok ki kubur lamle ngingin jutia judem haba nyelam ya kejela kejungi aku ambil tu dia kawai dia bakal senong kejungi yang ini senong kejungi ya kene senong kejungi lagi kan lagi nak arun sesning kam kelar orang halu senam ajar dia pak mentar orang tua kan dia senam ini kene senong kejungi dia kok jadi kan dia senam but jadi dia tai kalau yang belum tak kau dia senong kata kumut kak arun sesning kulun tinggal don sibun ki jingat ki bang itu dulu habis prihatin but habis ka kamwa ti tidak ramai pai ni ka jingat nanti gidongi habis boleh surok tenteng habang yongo hagapor lang tenteng habang ni kumpum ngabdi ngihatan ni kebetulan kawan nama ngihaban dia nama kumpum berpojur pagi habang sumsti ban sumsti nama mereka ngabun ki
keti video kibun di di jar ni mat wat kinong pang kinong kiton orang imut dan kali hendak nihap dalam kibun video banyak tengah kali kan boy jaga bertemu tentang lo awal tadi ba warna yo nahat butuh bangun tentang lawan baju resap nak kisu sim nak kali nama important kali kamai babiang no tinggal sim nak kali bandesa tentang kitu kita lifestyle kita laku pihak dunia kali keseksi lo cemban saya pihak ya pendidikan teknologi tapi dia lo abang ipan jaga sini bagi anak sekolah hari ini kita juga ada buat apa kilet sekolah mas cuma orang kasih berada di sekolah keempat orang kau pasti kena pihak bandar sekolah ini saya cakap mesti pihak bandar di duty hati di joki bagi pempat nak kelak proses saya kawat saya untuk di nomor tu orang bandar bandar duty di uniform nak kau semua akan tahu ini jaga inflasi itu macam ini belum ini ya bah ilang lah bah haswa bah in terwal ni ban wan rung saya kena semua berdungi ila pan i kato kene ki denda nene ki mati ki dongi suwa berdong ya tadi ila produk ya bah ila ai ka nanti ka jinsa mereka kinti kinala kan ban tham untuk ya ka bagan ya dan poi jaga ka ko ti hendak tu abang ipai ke tinggal ke bang icem ke tinggi nama ba kata ke tinggi kalau orang kata ke tinggi ba connection nak unang ni jom semua te ke tinggal berkursi ni ha bertrain ni nane nak semua nama ba ni kam berkursi nangi nak harga ke tinggi